Aux éditions La Française, voilà. Donc, on a publié des poètes, des poétesses kabyles. Aussi, on va dire le travail gagné parce que c'est une question de dignité. Berber d'Afrique du Nord. Exactement. Donc, il a canilé. Voilà. Il a beaucoup travaillé. Il a gagné la photo c'est passé à l'université de Tizi Ouzou. On dit sur le fond de Matoub, nécessairement. D'accord, il y a voilà. Ok. Voilà. Il est là, non? Oui, là, voilà, il est là. Donc, c'était à l'université Mouloud Mamri. À l'université Mouloud Mamri de Tizi Ouzou. Voilà. Juste après les événements de 1980. Voilà. Assalamu alaikum, ça va? Labas? Voilà. Labas? Enchanté. La Assalamu alaikum, ça va? Bon, c'est Mohamed Chami, donc je suis un archiviste de la chanson kabyle. Assalamu. Donc, je vais faire des articles Super, super, يعطيك الصحة, merci, merci beaucoup, يعطيك الصحة. ولو اني سامنا نقرا ما كان في كوبيا مكتوبه كيدير. Ouais, super, merveilleux, super. Attends, c'est تقريبا 20 ans. يعطيك الصحة. الله يسلمك. يعطيك الصحة كما ثم فيك. أفوذي جهدا. يعطيك الصحة. Donc, ça fait plaisir. Bonne continuation. J'arrive dans 10 minutes. J'arrive, ok, j'arrive. سنين تنمير تمقرانتي وشنين ما مقران يتوسنين ذي موثنا نوفرانت موثنا وقيم لشني زيان سنين انصوفي سك مرحبا يسك ولا ثاني بلا ما اطلع اسنج امكان واسنج اصوال تسويني الان وكل شنين ما مقران زيان ثاني ثمقرات إذا ذوك لا تنسى الثالوث يساولون وكنا التكييف إذا جميت يعلم مولد معمري وصار سبيسيالمون الفرنساي وكنا صراحة كذا تجميت يمولد معمري ثاني ما تنول ثوال الصور سيليا انت تاخذ من الجويبي وتسافرس تلميرثي مزيان إذا جميتك تم قرانت يمديران ينشيد النار في النوبيانا الصحة إذا تجميتك نيوة الحال سلفنز ديين ستوغاش يكسان المعنى القاين يديدان أك ذو منو نيغذو بريد فاشون يقنو غدا المولود فاشون يقنو ذا فشحال يقعد تبقى ثم دورتيس تلمير. C'est toujours un plaisir de venir assister au spectacle de Zayen parce que d'une part c'est un grand artiste, c'est pas pour lui jeter des fleurs mais c'est son travail qui nous fait dire ça et qui le prouve et je suis d'autant plus heureux de rencontrer notre grand ami qui vient de Timimoun. Zayen vient d'Europe et notre ami Moulay Siddiq vient de Timimoun, c'est le maître des cérémonies qu'on appelle en Zenet Evshneou. C'est le grand spécialiste de l'Ahlil et c'est grâce à notre ami Moulay Siddiq que Mouloud Mamri a pu justement écrire et découvrir l'authenticité de l'Ahlil, l'autre version de la grande berbéritude, de la berbérité et de la langue berbère, de la langue amazigh de cette région de Timimoun, qui est une région zénète, et les zénètes sont les frères des Sanhaja. Je suis très heureux de connaître Zayen et mon groupe
du TV Moon, on est 10 sur l'ensemble. Ils sont très contents de connaître Zayan et d'écouter ce que Zayan a chanté. Alors on est vraiment très fiers d'être parmi vous tous. Et Zayan, il a fait tout pour de charger nos cœurs pour les transmettre aux gens du TV Moon. Et je lui remercie beaucoup. Merci. Et ici à Tiani, nous vivons des moments emplis d'émotions. Il y a des émotions. Et demain, nous allons assister au dépôt de la gerbe de fleurs. Et il y aura encore plus d'émotions. Ah, c'est sûr. Voilà. Donc, Zayan, Moulay Siddiq, voilà. Merci beaucoup. Bonne chance. يعني on va rendre un hommage particulier إلى تروب أهل دو تيميمون إديوسان المندن موليا كي فوق رونسن ماس مولاي صديق تيمي أثن داكي غادا سنفكا بدا أثن يضنا غادا سنفكا صوادا ديني كريم سلاين إمي غاركا يقيم 48 heures de route parce que c'est un idéal pour lui pour participer à cette commémoration et pour la seconde fois. Donc sans trop tarder, on dépôt déjà de fleurs de la fédération et de la POTZ. L'association SFO, l'association Touret الحجاج ستغيوتنا في الميق دوارش لكل Touret الحجاج سنين ثاني مرتلون. C'est des الحاج يوسف c'est un ami Mouloud Mamri aussi. La direction de la culture et la maison de la culture. المولد جاء دقروش كثير دافية تسلنا أتصيد ديالنا في توليث يتواتسون بس كذا يفرح خاطر توليث تواتسرا أقلع كفاكي لكن يبغوا يروحوا مدان يسبعنا يسقروا يقول كان ديوال الوكالنا نديك لكن هو هذاك التوليث بس كذا المولد يفرح ثانوي مرة صحيتك السداوي سورتو الجزائر ديال المولود ديال الفيرسون زاين باش سلطه ايبان اللي خاطر تروح اول مراكين معرض خمره هذيك يتورث زوار صغير زولك في اللون في زوارا السيناتور مرتم قراتي مسيو سامي يدي ساول فرنسا يمكن دسا انا خدمت اون طون كارتيست ديال المولود المعمري الشاو دينا كاينين ديال وقتني قال المولود فاس يعرفوا بك مزيان مليح مشطوح لا شو كان نفاد القريشينس نفاد يورا نفاد قالوا جينس اتي دافي يرتا سوثا نتسايد جاد نكون إذا عمنا قد نجيويا